atsika io samy mitady vola que ce soit zahay organisateur mitady vola anareo artiste mitady vola tokony samy mijanona am'le maha professionnel atsika tokony samy tenir parole anazy tsy artiste foana koa manao an'izany misy koa organisateur koa tsy mikarakara artiste araka ny tokony ho izy miarabantsika jiaby ary mirary soa sy ny meva ho antsika ny amin'ity taom-baovao ity zay ny eto amin'ny point carré avy aty anosy Belleville no anoloranay ny fandaragna ty ho antsika jiaby ka isoragna alo mpanonga ny fandaragnatsika agnisan'izay ny restaurant La Villa ny aty maro akatsaka anosy Belleville fa mialoha ny agnarantsika ny fandaragna ampafantarigna ho antsika ihany koa fa isokatra ho an'ny vahoaka anosy be ny boutique vaovao ny Tsingy Rouge Madagascar izay ahitantsika ro entagna mampiavaka ny Tsingy Rouge Madagascar Zay Noël ndao amizay tsika itavatava ikoragna ametrika ny panjarany eto amin'ny point carré iaraka amin'ny tompona ndraikitry voalohany ny amin'ny Mauritis Gas Events point carré aty nosy Belleville magnano vacances des fois nodi vahiny araiky ity ny amin'ny fotoagna zegny misy atsika azy io ty tsy azo zay va Shakila Khan no vahintsika neto amin'ny point carré mazava ho azy izy koa fa misy raha tiatsika eto amin'ny point carré tiatsika hoe koa misy point tokony atao carré dia andesigna antsika eto Shakila Khan tonga so eto Madagascar tonga so eto amin'ny point carré. Bonjour Jean-Luc, bonjour olo jiaby manaraka point carré. Iza maninga no magnano bonjour zikuna za karaha fa tsy gasy. Izy bebe kokoa izy no Shakila Khan ny aizako anao dia pikaiky za pagnano publicité ny organisation nareo nega Maurice dia izy no avy agnaty Mauritis Gas Events zegny ny misehatra ny amin'ny resaka événementiel maromaro kokoa maro ny artiste gasy zegny ny afarandroagny dia izy no agnisan'ny ataontsika hoe organisatrice nagnano zegny tamin'ny voalohany tagny ary jusqu'am'izio ty magnodididigny zegny no koragnitsika eto mazava ho azy fa izy ma zegny hoe Shakila Khan anao moa gasy fampiatraka ny agny Maurice izy koa ataontsika hoe ny somary biographie nao manokagna teraka tamashinga. Yeah, bon, ça Shakila Khan tsy ino fa olo tsotra tsy artiste tsy star fa olo tsotra miasa mitady vola miezaka mandeha alavidavitra zay azo andehanana dia ao anatin'ny resaka organisation événementielle ny soirée gasy à l'île Maurice. Nisy anao vola hoe olo tsotra nefa nagaga zay nahita misy sary naboaka ny page araiky zegny zay nitaitsika mandeha amin'ny écran io tan voalohany sary vonoboaka dia tapatapany akanjonao fonoboaka dia fa reo io fa anao hita fa misy sarinao miaraka amin'ny anao igny satria misy proof mitsy zay miaraka tamin'ny César dia navy amizay nefa fotoagnany sacrifice dia anao tsy tagnatiny azovinao César. Just think it's que tem que isso cara fa tem que fazer sacrifice se leva pouco tenianga yo se leva pouco tenianga oh mas e o kragaraba tsika buka tsika kraga arek zegny odas mari o kraga tsika ile makasikani ni dirano tagnaty organisation diga zegny no mkono nafta sa fotonga tafarafarta tangana vano ni resaka organisation. Bon resaka organisation événementielle aloha à partir de 2022 za nanao anazy 2018 za tonga tany 19, 21, 22. 4 ans après ça. Avant ça, nanao fona zay ny organiser fête, anniversaire, tout ce qui est refa tena ny fête zany zay manao fête parce que ny refona gasy refa tany lavitra tsisy mba hoe andeha boîte atsika ty tonga anaty boîte tsisy tahira gasy raiky mandeha dia le fan tsaratsara kokoa zany na manao fety an-trano afaka mandefa hira gasy anao entrana manao gasy ny tariny sy ny tariny tamin'ny fotoanan'izany zay samizay misy moany maro mpianatra maro ny olona mandeha miasa maro koa ny manambady dia zay samizay maromaro namako boka Majunga reny manao fety an-trano le week-end jusqu'à nandeha anniversaire nisy anniversaire foana tous les week-ends nisy anniversaire foana satria tena fety dia après nandeha 26 juin Noël ny refa lavitra famille se sentir seul dia mba mi-entouré namana dia mba minino mba mahafinaritra en plus de ça tsy hoe anao fety foana koa dianao any fa
misy reraka ny asa toute la semaine, reraka ny fianarana toute la semaine, de week-end mba miseo-défoulé kely an-trano avec les amis. De tanatin'ny fikarakarana an'izany foana zany za tafiditra tao foana, za foana manao sakafo, za foana manao course, enfin za foana zany matetika mikarakara an'le izy, de misy namako maromaro miaraka aminakahy eo, de zay lohandohany tao. De rehefa nisy moment am'izay Maurice moka zany tena marina sarotra be resaka tapage. Raha ohatra hoe à partir ny 22h anao fa tsy tokony manao tapage tsony. Efa tsika gasy tsy mahay an'izany fa maraina foana tsika. Jusqu'à maraina foana tsika 22h zany izy mbo tsy nanomboka. De zay am'izay ka de la police foana à chaque fois tonga police parce que mitoro voisin hoe misy tapage ambadika, misy tapage ambadika. À un moment donné am'izay nisy tompony boîte de nuit ny propose hoe comme anareo manao fety foana aminay ato afaka anaovanareo fety tsisy police manelingelina anareo. De à partir an'iny zay nanandrana aloha zay za sy le namako vitsivitsy hoe atao le izy de natao tamin'izany de nafinaritra. De avy eo am'izay nitiry am'izay le idée hoe fa maninona raha ohatra hoe tonga de maka artiste gasy de satria tamin'izay le izy ohatrany hoe fête privée zany le izy. De ohatrany hoe cotisation zany le izy hoe zay groupe de 50 personnes, zay groupe de 200 personnes de nefany resaka fa mandeha hoe misy fety gasy anisy affiche aby izy tamin'izay. Misy fety gasy de tonga eo rehefa reto tsy telalazany fa zay koa gasy de zay mba ampidirinareo. De finalement am'izay moa zany nitiry le idée hoe maninona raha tonga de mikarakara fety gasy mihitsy. De nanomboka teo natao le tsy za rery moa zany nanao anazy fa comme j'ai dit au début hoe nisy namana za niaraka nanampy nisy nanoro de rehefa taty afara moa za zay samy naleo tena de samy nandeha mais fanampinampy eo foana raha manao zareo de manampy za de manao za de manampy kosa. Ohatran'izany. D'accord. Question tsisy fandraisy tegna marina za somary variagna mizaha angofonao resaka manucure tiako ragny. De io zegny anao tombony fo morabe azafady anao tombony fo. Ya mbola tsisy pelatra tananazy. Ny magaraka zay koa. Ny juste vérifier fo mety misy boka za manicure ya mbola tsy manambady izy. De ny mbola tsisy pelatra am'tagnanazy zafady tsy manako mbola tsisy pelatra. Ya entre parenthèse zegny. De ny izy koa somary avoatanisanao ny ataontsika hoe ny artiste zegny ny nafarana roa tamin'ny 2024 ny lotsika koragna ny projet 2025. 2024. C'est du votourna que des associations na zegny nefa nafarinao koa raha vao nanovanao zay ty asa ty. Alors tonga de ataoko en globalité fa raha ohatra ka misy tsy voatonona koa zasositra fa tsy hoe adino koa nareo fa Jean-Luc ty miperturbe anakara. Bon, farany teo Naël, CC, avant iny César, avant iny Big MG, avant ça Dadji Love, Rimka, tao koa Rootsman, tao koa Ngiatax, tao koa Général Degré, Big MG. C'est donc. C'est un titre que je pense voilà, c'est un gabat de titre. Izy koa ataontsika hoe misy ny mampasarotro izy ino ny hoe magnafitra artiste baka Madagascar ty mihitsy amin'ny ankapobeny. Ino difficulté gnisan'ny fanaovana lovany Shakila resaka organisation. Difficulté tena hitako tena sarotra moi personnellement aloha ataoko angamba zany itovizan'ny organisateur en dehors de Madagascar resaka discipline les voyages ngambany satria ny professionnalisme ny artiste sy ny organisateur tsy mitovy. Misy artiste somary mandehandeha ho azay, misy artiste tena carré rehefa menao instruction izy tena miezaka zany izy tsy teneniko hoe sasany tsy manao fa plus io moka ny tsy elany imprévu. Misy moment anao iny ohatra hoe retardé vol iny de tokony isy compréhension hatreto aloha tsy ary nisy hoe tsy ny comprendre hatreto tsy mbola nisy an'izany fa misy moment ana tsy mahita place tsony amin'le jour tokony andehanan'le artiste
dia tsy maintsy hoe atao mandeha aloha izy dia mila resana aminazy zany hoe est-ce que afaka izy koa ma miasa misy fotoana izy tsy afaka mais am'le mifandamina amin'ireo zavatra zay zany hitako tena hoe c'est plus compliqué amin'izao koa Maurice somary fa strict amin'ny resaka fidirana any dia tsara zany le artiste mba hoe disponible foana izy no mamaly anao izy no mihaino instruction anao izy mandra-patongavany any sy rehefa tonga any fa misy monka artiste sarotra resana turko ny marina misy artiste sarotra resana misy izy andefasanao message tsy mamaly antsonao izy tsy mandray on peut comprendre hoe maro asany fa au moins mba mirapel izy mba mandefa message za ito mba sahirana andefasanao message lavabe izy so programme tsika so tsisy valiny tsy mantsonao izy tsy resiny misy am'izay artiste iny misy managerany dia managerany iny am'izay mba mipasser relais raha ohatra izy tsy raha fa misy artiste na misy manager na tsisy manager sarotra be mahazo anazy ny tena marina alors que zay tsy afaka hoe bokany zany tonga dia antso andreo directement na antsona directement misy reka rany tsy mamaly re zany tsy disponible mihitsy je peux comprendre hoe tsy disponible reo amin'le asandreo fa asa koa monko le raha dia tokony mba asiana discipline zany le zavatra fa tsy hoe manakena za fa miteny an'le difficultéko teny an'le difficulté zay matetika ny tena difficultéko misy artiste taravion misy artiste maro fekiny fa resaka organisation voyage zany tena tiako tenena hoe ino tena difficulté ko za personnellement fa rehefa tonga any am'izay izy eny mba moramora zany migérer parce que samy eo atsika dia mba samy afaka mifampiresaka misy artiste andefasanao message izy na ohatra hoe mba tenenao zay mba andefasy vidéo kely ohatran'izany misy manao misy tsy manao iny monko miankina amin'ny tsiretra fa raha amina personnellement aloha tsy hitako ny olana fa misy tsy manao ma tsy manino Vous les cheveux maintenant ça perruque. Quelqu'un fait ta reste. Vrais cheveux et OK. Ni mangaraka zegny. Jean-Luc concentre-toi. Il faut boler Jean-Luc ko fa deva magnangy tsara. Bon, ni mangaraka zegny ni amin'ny saka kolagatsika keo fo misy fotoagna amin'izay pagnano publicité zegny pagnano conception na regny événement maro samihafa aby regny dia misy fotoagna karaha mifanesesy misy fotoagna aza karaha misy daty mifanindry mihitsy nareo samby organisateur ny agny Maurice io. Ina tonga zay tam'izay fotoagna zay ary na tonga zao dia afara ohatrany karaha mba fa tsy karaha zegny izy am'izio ty. Bon taloha monko zany tsy haiko taloha tany sao dia sy teny ka hoe na geste fa tsy zany non tsy zany fa tam'izao zahay moa zany tsy tenenako hoe zaho raiky tsy zaho raiky fa zahay sy le namako niara-niasa taminaka reny nanomboka tsy mbola nahita mihitsy za pendant 1 an ou même 2 ans même depuis natongavako ta Maurice za mbola tsy nahita tam'izay fotoana zay mbola tsy nandeha zaho fety gasy na hoe fety nisy artiste gasy za tsy niteny hoe tsy nisy mety nisy fa za tsy nahay fa rehefa après koa monko nisy corona dia tsy nafaka niboaka mais après corona iny am'izay nanao zahay dia rehefa raha monko rehefa ataonao mahita olo jiaby mandeha olo jiaby mangala ambiance mba te hanao koa sasany mety business tsara ty dia manao koa zareo io matady vola olo jiaby samy afaka manao mitady vola na Madagasikara eto maro organisateur fa tam'izay fotoana zay mbola tsisy fifandaminana le raha dia ohatra hoe za naka artiste tam'tady zao dia nangala koa izy dia rehefa mivoaka am'izay le affiche zay vo izy ty mampifanindry dia efa samy tsisy te handefitra fa dia efa samy nanao fa isaorako manokana surtout ny organisateur jiaby Maurice tam'ty taona ty depuis l'année dernière moa zany efa mifampiresaka zay mifanezaka ny fandamina dia mifanohana plus hoe mifanohana ke hoe mifanimba zany satria mifanimba monko zany ohatra za manao dia anao manao dia anao perte dia za perte dia tsisy farany fa aloha za manao dia toananao dia rehefa manao koa anao dia toanako dia samy mahazo vola tsika de toute façon tsika tady vola dia tsika mitan'olo Ny fanampahany amin'izay Shaklakany ny eto amin'ny point carré igny ma ny resaka asa amin'ny ankapobeny koragnanao teo igny zay ny efa vita fa izy koa ataontsika hoe ny vision na koa ndeha mety mbala ho hisy na amin'ny resaka organisation ny programme ny amin'ny taonga 2025 ty sao dia mba fa misy sopapa hely mety ambara olo jiaby. Io manko zany projet tsy maintsy misy foana fa miankina amin'ny atsika maminavina zanahary manatanteraka anazy
tout dépend manora déjà d'une tsy mora manora antan'olo vao maika tena tsy mora mila manara-dalàna anao mila maro raha mila arahana aminazy io dia mbola miampy donc hoe te hanora plus maventy zany fa mbola miampy hoe afaka atao lesa tsy afaka atao raha afaka atao izoviana izy afaka atao ino aby raha ilaina anaovana anazy mbola anatiny mikarakara fa na izananty zany ara projet cette année misy foana soirétsika mitohy fa maromaro artiste fa bouquet ao mais comme hitatsika situation à Maurice zao tsy de milamina loatra police manadary namatsika reny mavozovozo miboaka donc tiatsika ny tianay atsika jiaby samy azo ambiance na ny mahazo miboaka na tsy mahazo miboaka atsika samy gasy atsika samy te hisoma donc zay moi personnellement moi jusqu'à ces 20 miezaka miandry aloha situation milamindamina par rapport am'le police sy ny tariny dia manomboka soirétsika na izany na zany efa misy namana organisateur sasany aho efa manao dia toanatsika zareo fa misy artiste maromaro any efa bouquet fa miandretsika foana ya hitantsika io zegny za teo mbola tsy nahitanao dia tsy comprendre mbo tsabo koa fa misy asa atao publicité mboarigna aby dia sambarako folo be no io dia tiako volazy tegna hoe tena miencourager en tant que anao jeune dia io fa magnano resaka entrepreneuriat ka za mba tiako tany hoe aminao surtout amin'ny resaka asa zegny misy anao io ino ataontsika hoe izy koa ataontsika modèle clé andesinao miatriky fiainana andavanandro avianao hoe toujours positif karaha io. D'accord, merci beaucoup ta question c'est question c'est tena tiako apita parce que marobe namana na olo mahanaka manontany an'izany hoe mba mila conseil za ma zany tsy de panome conseil karakory fa le nanampy anaka mety possible hanampy olo ny anaka raha tena important aminaka aloha déjà d'une matoky zanahary iny finoana misy anao mila matoky zanahary parce que anao zavatra mety tsy takatra anao takatra raha ohatra anao manao projet nao androany anao soirée amaray izy mety hoe somaro afa mihitsy zany lalana tokony hitondrany anao ndraiky le raha eritreretinao sy angatanao aminazy raha ohatra hoe nangataka anao androany raha tianao atao tsy tanteraka iny ny anaka manokana tsy hoentiko hoe malahelo za fa tsy tanteraka malahelo foana za fa misy leçon azo raisina foana zany anatin'iny na misy zavatra ratsy nandalo ohatra hoe nisy mauvaise expérience tanatin'le soirée mety hoe nisy coupable atao anatin'le izy mety nisy olo niezaka namingana anao tanatin'le izy fa tsy any loatra hitondrako anazy tsy andeha alaina n'iny olo iny raha ataoko fa maka leçon zany anao hoe manaraka ino raha tokony ataoko mba tsy avian'iny problème iny ntsony iny mesure tokony ho raisiko mba tsy avoan'iny parce que olo malaina tsy maintsy misy olo jiaby tsy maintsy misy olo malaina anazy tsy maintsy surtout anao koa fa manao raha tsara misy foana ny olo mila mingana anao fa anao foana zany miezaka tirer leçon chaque situation chaque problème dia manao matoky zanahary hoe izy miaro anao foana raha ohatra ka niany raha nangatanao tsy nameny sûrement misy tsaratsara n'iny tokony ameny anao matoy iny tsy nazinao fa na tsy mila kivy mila miasa mafy fa tsy hoe matoky anazy foana koa dia mipetraka eo mila miasa mafy dia mila manao ny tsara foana fa raha ohatra hoe anao manao tsara olo raiky niany amaray mety olo hafa malan'iny aminao karaha zany sacrifice nandehandeha tao Facebook tao sarinao niaraka tamin'ny César azovinao César sambanao diako baka izy beaucoup misy anareo tangatin'ny avion ewa ke olo ndeha boka izy tsy de avion ouais bon valiko izy zany fa nako karaha ewa César namako la bande ianareo boka varatra ty camarade boka aminay any élément izy iny isorako eto fa tena namana micomprendre rehefa misy raha ataoko tsy mahomby surtout ny mahomby ma efa eo foana zay efa vaibe foana namako izy sady namako koa sacrifice nazy mazava mpinamana zay ary tena mpinamana ye mety zay koa viany hoe nambola tsy volagninao fa regny nefa katony Big MG efa mandeha Maurice dia anao mangala izy dia miteko mbola misy fiaramiasa Big MG zay koa oui ary tena isorako be vata koa Big MG eto satria maro za zany tena farany zavatra tiako rehefa miasa za dia olo professionnel
satria asa izy efa professionnel zany donc professionnel bika amindray tena anisan'ny artiste mahafinaritra sady tena professionnel na ohatra hoe maro moka artiste reo tsy ho tononika eto anarany fa maro amindreo mireconnaître tena andreo any hoe fa nanao izy ohatra fa nisigné contrat izy amin'ny organisateur araiky fa nandray avance izy misy mipropose anazy misy kokoa any dia mandeha izy dia mamitaka an'ilay organisateur za tsy miteny hoe tsy maintsy organisateur ty foana ny anao ataoko angamba na Madagasikara eto misy situation zany fa nefa kosa anao tokony professionnel amin'ny asanao hoe rehefa ohatra efa nanao contrat anao efa tokony mitenir anao le zavatra s'engageavanao amin'ilay olona dia zany isorako tena isorako be any Big MG parce que maro foana zany organisateur miezaka miinciter anazy manao azy zavatra zay fa izy tena professionnel ary izy tena fidèle amin'ny zavatra teneniny izy tena miezaka manampy rehefa ohatra hoe misy zavatra tsy mety izy tena miconseiller tsy izy raiky koa fa maro eo miconseiller manohana foana Kan malagasy miray na ao be manager no fara tena maro tsy voatonona aketo fa sao dia izay tsy voatonona aketo ny métier ny aleo angamba ajanonako amin'izay fa tiako tenenina fotsiny hoe laza mandalo atsika io samy mitady vola que ce soit zahay organisateur mitady vola anareo artiste mitady vola tokony samy mijanona amin'ilay maha professionnel atsika tokony samy mitenir parole anazy tsy artiste foana koa manao an'izany misy koa organisateur koa tsy mikarakara artiste araka ny tokony ho izy olo iny mandeha haina tsara olo iny tsy antany tsisy raha hainy tsisy raha nalainao izy anao nangala anazy tokony karakarainao amin'ny tokony ho izy amenao volana rehefa vita asany misy organisateur tsy manome vola artiste rehefa ohatra hoe ataontsika hoe perte soirée-nao iny au moins la moindre des choses zany anao miresaka misy artiste comprendre miresaka anao hoe sao dia mba misy zavatra afaka hifanarana fa hitanao anao nahita situation iny karaha zao misy artiste comprendre izy mandefitra zay resaka nareo any fa obligation nao miremplir part de marché nao en tant qu'organisateur na tsy anaiky izy na anaiky izy amenao volany zay angamba marobe raha azo lazaina fa zay Merci beaucoup Shakila Khan de mirarosoa izy mavolagnanao zegny hoe taminakato igny aza volagnao fa volagniko fozy volagniko voyage anao mbola andeha agny Londres de beaucoup donc vous pouvez être amizay de mirarosoa hoany magnaraka magnategna zegny mbola itoy ny fiaramiasa amin'ny Point Carré de tsy maintsy enay anatiny anareo Mauritius ka tapent vous présente fona feonao izy iny matetiky hitanao bebe ataontsika misy raha mangy fa aminazy hitanao sa hoe artiste zao de ndraikindraiky izy misy mangy hoe animateur merci beaucoup Shakila Khan Como tiver feira. Como animateur Jean-Luc Tunga beaucoup mandeha Maurice quoi beaucoup international. Merci beaucoup mano fana kaya mangaraka quoi. Merci atsika jiaby. Merci atsika jiaby. Merci Jean-Luc andeha andafy koa izy fa tsy zareka andeha andafy anana. Karine love. Merci atsika jiaby.